Сөйктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан: "Ба иядака алаллази тааллам мин жасадика ва кул бисмиллахи саласан ва кул саб'a марратин аузу биллахи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сен ошол денеңнен оруп жаткан жерге өзүңнүн колуңду коюп, 3 жолу бисмиллах деп айткан. Бисмиллах, бисмиллах, бисмиллах. Андан кийин 7 жолу аузу биллахи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир. Аузу биллахи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухазир" деп 7 жолу айта турган болсоң, Аллах Таала сага шифа берет дейт. Ошондуктан эгерде башыбыз оруп жаткан болсо, колубуз, бутубуз оруп жаткан болсо, мына ошол оруп жаткан жерге ушундай колубузду коюп, ушул дуаларды, ушул айткан сөздөрдү айта турган болсок, бизге Кудай Таалам шифа берет.